Ka design ki riam yatho baya pher ka wei na ka wepat. Tang na wets. Ham maulai moro Shillong. Ki Khubor hakimat tunya phaimenta shi Khubor na ke Jylla. Uba en kupar hiau penyau lapin benapat ba bola no ikam kubu working president juga United Democratic Party West Khasi Hills District bat kumju kubu president ke United Democratic Party Motion Road Circle kebau la jubat baru shikata. Habis keren shikila pathai Khubor ba yau penyau loong bola dep ban ai ya ke shithi no kam haka atrip Nailur ajar phosau show general secretary ke UDP West Khasi Hills District baru loong ru ba ke jing no kam ke jong u kam de ne kenu kadaw de ke de tang na kadaw ba shimet ke jong u hi hak shitrik Nailur ajar phosau ki pulik ribhoi kliok kem ya laingut kinong luti ki balute na ke petrol pump kemudian ha umran yang bernai badia uwepat layok kem daki pulik jong kenagalen kini kedai ke balik lute na ke petrol pump hakar pusantrik Nailar ajar phosau ka Sangha Dev College kala rakhe ke graduation day bat ha ke joka por ke bedairu ke lingkho dap bandu pu arts nam jaga college neru blaseng ya ka house nam ka khandai spa de pau ar ki samna ke pendap ya ke graduate bro ke dan shispa san phulai ngot bat na pedang kini dan sangut ke biok bat ha ke dan bekin thop ya ka samla bari mo nong se ke biok ha ke dan besar ke chemistry ka samla badakian nong neng deloy ke biok ha ke dan meningkong ha ke khasi usamla basendan wanshnong biok bat ke kedan balai bat ke ban syarai pius kharmau shun ha ke kedan basau watla ke sarkar kami bat ke sarkar Jylla klashim yaki senjam bat penyok surok habrok kishnong nong kendong ling bak skim PMGSY hendai ke surok PMGSY ke penyeso yakashnong thangbuli ke bahap hapo ke amlarem subdivision West Giant Hills District klasha 8 no klamaramot watla kapo dengan jengkit kli u kontraktor benchna ya ke surok kampat kon kebatip kum ke defect liability period kini ke surok PMGSY ke pentrai house nam araja arpau ke penyeso ya ke shnong jaran thangbuli bat umlat khur kemudian ya ke jengchngai ke basau point live kendai kilometer mentapat tunya phashi Khubor nagari ka BJP ha Karnataka kelakino bak sarkar Congress kal IA khat khandai ekar ke Jaka Shak International Institute of Pali Sanskrit and Comparative Philosophy ha khala buragi ya ke bala penyat da ke Siddhartha Vihara Trust ke trust ke penyat da ke bahing sem jung present ke seng Congress umaliki Karjun Karge ke penyat ya ke trust ki kinthop ya ke lok ukarge arngut ki khon jong u bat arngut ki persakudem jong u ka Trinamool Congress kelas sospon yunong ilam jong ke atish sakar nomor ke jingkran tokmet jong u hikmi bagi para kenthei jong itu biyaki ban persya ejing sya bat bor bat sya penyap jong doktor HRGK Medical College and Hospital la sospon yu dihadirin bakla sapriang ke video ke bola kran persya ikitu biyaki persya ya ke sarkar jong Mamata Banerjee ki sipai haringkat ki pulet jong ke Manipur kelet Kendra hakang pokpi bat he Impal West District jong Manipur hadi makile no kuki kla penyap ya arut ki breu bat peminsau ya bongut bat kla thang peluru ya ki yeng breu ki bela e yeng ja ha ka shnong kutruk bat kadang ban kinong shong shnong jong kini ki arli shnong ki lakam makile no ki wan hiar thma da ki drone ki bom bat ki we pa ki tiar siat ka sarkar Assam kla thong kam permanent no iki apulaya jar khandai spa sanpun rungut kino hikai kontrak kibahikai hagi primary school. Menteri rangba ke Assam Uhimenta Biswa Sarma belasam ya ke chithi tongkam syabro kinau hikai. Ulat hongkam serta no ikini kinau hikai namar ba kanam kata ke jingmut chamber khat jongki habiki le shak school tang nakada ke jimbam shinganya ke kam bagi trai. Ka Enforcement Directorate kalik khandra yingsa ju MLA Delhi u Amana Tula Khan bakla kamru ya u. Ka jing syak kem jang u kedai nakadau bakadan ke jing kenok bam bisa ke jing thongkam Delhi workboard baban IY ru ke jing nan jing am jongka. Ukhan la kenok bagi ID kala pendik ya u la bun sin namar baka kwa ban kem ya u bat om tangkat ta ulong bakala pendik ru ya berok ke noilam jang ke AAP. Daki hajar ginong rep bagi nong bela haga kamrem ki bedai nagakin hun jang Bharti Kisan Union baka Samyukta Kisan Morsha
ki kinhon jang kilai pinyot lik union kila penlong jinga ki ban persya ya ke sarkar Punjab nama bakam shim lawan ra ya ki polisi ki babiang ha kadap karyang ki nong rep latur ru shayeng dorbar thawan jang Punjab ha ka pol bak dorbar kadang yat mentapak inya phashi Khubor na kelengri ke Pyrthei ki shipaya dari jang ke Israel kelap ik med yap Cekin rungut kinong syak rabor na kuwe ke lenti kabla sam lingba na po kendo harafa. Kini blak lak kikin thopi alu ikin the baru hash Goldberg ubedeu nong song jong ke Amerika. Netanyahu la pendram ya ke Hamas hadim belalap ikin met yap cekin rungut kinong syak rabor ha Gaza dah bekeno baga kin hun ke kentat ikin jingete ban sange thma. Ula kular ban pentikna bagi tu bele ya kada kam kingat ha gajing pencitom ke beting e. Kini gajing lap ikimet yap lawan ra gajing ki ha Israel ha ka gajing kenat kadang nyai beteng namar baka Hamas kadang bad hadu shispa iwengut kinang syara bor. Ki gajing ki kinang keu ha Kylleng ke Israel ban penbor ya mindri rang bak du keri Netanyahu penyekran bad ka Hamas ban pentikna gajing pelat ikinang syara bor. Kumbah nyulak ngot kibriu kelap penlong i gajing ki habrok kuwe geri ha ba gajing lang ke behet tam kelong hotel avi. Kino ki kidawai gajing te kular ban wan rap yang kinong syak rabor kibedang syak set ha Gaza ha ba shispa iwengut kidang syak set. Shispa sanpu kibriu kelayap bad ki hajar ngut kila kelap hetwir ha gajing shlai ha Yemen. Ki jaka ki bisyak ta jur'e ki kinthop ya ki Jylla almatwid hamar bad hedoida. Kini gajing ja kelanang bu syuk-syuk ki beriu ha gajing namar wa gajing beteng jangka thma po yek ha kate geri. Chipong ki beriu ke layap ha gajing hiar thma jangka Israel ha Gaza ha kesmi ublei kini ki bayap ikin thop yan rungut ha ko ke skol berpendan kam kum gajakari. Sangut kwe pat kila klat no ha gajing syak thombor jangki drone ha ko ke kali jangki rupat ba. Kita gajing syak thombor, kita shibenta jang gajing hiar thma jang ke Israel persyak ya ke Hamas. Ke US, Qatar bat ke Egypt, ki penbor kerke, gajing te kular ban sange thma hapedeng ke Israel bat ke Hamas, hadim ban rungut kinong syak rabor, kil syak penyap ben ha Gaza. Ke US ke penkesan, gajing kam pandan gajing te ke bakloy, kam tam hadin gajing syak penyap jang nong syak rabor uban Amerika. Kijing ki ha Israel ki penjor ya gajing penbor yung mindirang bak du keri Netanyahu ban menjor ya kete gajing te ban pentikna ya gajing pelat ni nang syak rabor ki bedangsa. Mindirang bak du jang ke Iraq lepen bena bak ISIS kam deshu gajing ma ya ke Iraq bak gajing kran kadang ya syakmat ban penkut no ya kete kam jang kete ken hun senrop ke belayalam da ke US. Ka Pakistan ke yakin du ikijing bante lakam yaga klam monkeypox nama bakalap siya way bayo yakan ikijing pang ubre ubapra na pedang kinong pang bena Peshawar Khyber Pakhtunkhwa. Uni unong pang dang sien ulon pai nakathan golf. Keyboard penya kidang penjur ikijing pet benya bakila jingada rengkat bajing snokya keberanyai biteng syapang ikijing sapriang shu jong ganeka klam. Gajing chle bak gajing tua kendo na ke eryong yagi klashim ya gajing jong pongut ki breu ha Philippines hak ba uwe la jar ngai kete ke eryong klakta shibun ya kedo lenong luzon bat lakmi lenti ba kendang wanra ya uslap hadu kesngi balang gajing ya breu na gajing chle bashir khay ha Bangladesh klapoi chakan du punyongon bak peyap kilong san pusangon ha ki district bla syak ta jur kum ke feni kumulia ba kenua kali. Hadun million ngut kibriu kila syakta bat pelat ndu lak ngut kidang sakut. Ka jislai kadang hiar hakikat tu kat ni kijaka. Tekitu kilong Khubor hakimat kimat kublai.